angibingelele kubalaleli besiteshi esikhulu sasendaweni yasedolobheni laseHadingi Insimbi FM. Angibingelele ke ubuholi obukhulu bakhona besiteshi. Ngibingelele ke wonke ke umuntu ozolalela le video engikopha njengamanje. Lona ke bantu abakwethu kanye bazalwane bakaNkulunkulu, igama ke nginguvangeli ke ngingowakwaMbewana kwaJali ngakwahleka esitolo, indawo nje Nkosami encanyana yangale ehlathini. Ngibingelele bazalwane, ngingumfundisi ke angizulubalula ke igama lebandla ngoba kubalekanga. Ngibonga ithuba ke engilithola kubaphathi okanye ebuholini besiteshi iRadio Insimbi FM. Ngithi ke mangithathe lethuba leli ngizokondla imiphefumulo ngezwi lenkosi, ngingamoshanga isikhathi ke ngicela nje ukuba ukugawula ngiwahuqa. Ngicela ke bazalwane bethu sibambe ivesi encwadini etholakala encwadi yabahluleli ngesiZulu, ngesixhosa abagwebi 16 ivesi ngelika 28, lapho kufundeka kanje khona: uSamsoni wanqula uYehova wathi, Nkosi yami Yehova, khawundikhumbule, khawundomeleze okwesisihlandlo, sodwa Thixo ndiphindizele kumaFilisti impindizelo nokuba inye ngenxa yamehlo am omabili. Bantu abakwethu, mangibambe nje lo mzuzwana ngisho ngithi sithola la uSamsoni okhuluma lamazwi. uSamsoni ke indoda eyayinamandla kakhulu, eyayingaziwa ukuthi ingavinjwa kanjani. Engifuna ukusho kuwukuthi bantu abakwethu sikhumbule ukuba uSamsoni uwaqedile amaFilisti ewabulala ngomhlathi wembongolo. Asibonge ke bazalwane bethu, lithi iBhayibheli lami engilifundayo mangehla nalo ngilibamba lapha nalapha yakuthiwa ngendlela amaFilisti ayemfuna ngayo uSamsoni, abona ukuthi indlela yokumbamba yinye, azama umuntu thizeni ogama lakhe linguDelilah, ungowesifazane. Lithi iBhayibheli ke wayemuhle ke lo muntu wesifazane bantu abakwethu, kwathiwa makazama indlela zokumbamba. Lithi iBhayibheli wazama ke uDelilah bantu abakwethu indlela zonke zokuthi uSamsoni agcine emtshelile amandla akhe, kodwa uSamsoni wayengamtsheli, ephuma ngapha nangapha. Lithi iBhayibheli wazehlisa uDelilah wathi, usungikhohlise kwaze kwaba kathathu ungangitsheli iqiniso. Lithi iBhayibheli wezwa ukukhathazeka uSamsoni, wagcina emtshelile iqiniso lokuba ekhandeni lami akaze kuhlale sikere selokhu ngaphuma esibelethweni sikama. Wamtshela ukuba ma kungasuswa izinwele zami, Nkosi yami, amandla enginawo angaphela. Mayibonge bazalwane, ithi lento wenze njalo uDelilah, kwabuyisa isikere bamsusa izinwele aphela amandla. Lithi iBhayibheli uDelilah waphuma wamemeza wathi, usengitshelile iqiniso. Afika amaFilisti uSamsoni amandla engasekho. Lithi iBhayibheli ke kulapho ke uSamsoni acela khona athi, Thixo okwami, ngicela ungiphe amandla kokugcina kuba ngiphindizelele ngenxa nje yamehlo ami omabili. Ngizofuna ukuthi ke bazali bami okanye mphakathi owakhela iHadingi okanye la kufika khona iphimbo lensimbi Radio FM, ngizonikhumbuza ukuthi umuntu nomuntu la akhona lamandla aphiwe wona ayazingelwa futhi azobanjwa. Mangaba kabanjwa kodwa ukhona ozothunyelwa oseduze kwakho ukuze ukwazi ukutholakala. Ngizonikhumbuza ukuba leli jubane ohamba ngalo bakhona abantu abaluzingelayo futhi abazokubamba. Kuzothunyelwa umuntu oseduze kwakho, kuthiwe makwenzeke isu. Kunabantu abazohlangana, abazohlala phansi bahlele ngempilo yakho ngoba wena awubambeki. Ngizothi ke sizocela amandla amatsha okugcina ngokuba bazalwane bethu bazobona omakhelwane ukuba awubambeki, bathumelo yena muntu owake waseduze nawe kakhulu ukuba bafuna ukwazi ukuthi amandla akho alele kuphi na. Ngizothi ke bazalwane bethu kwesikhashana so5 minutes engisidlulisayo, ngizodlulisa umlayezo othi kulo nyaka ka2026 kumele ijubane oqala ngalo wazi ukuthi uyazingelwa futhi kuzothunyelwa oyena muntu owake wabaseduzane kwakho ukuba azofuna imfihlo yejubane ohamba ngalo. Ngizothi singawakhipha onke amaqhinga
namandla nemfihlelo kaNkulunkulu esihamba ngayo. Ngizothi ake sithole ithuba lokuba sithandaze uThixo wethu sithi, Thixo, lamandla silahlekelayo nesibone siphelela, sizothi Thixo sizocela amandla okugcina okuba siziphindiselele kulabo basenzela okubi. Ngizothi ngalomzuzu ka-2026 uThixo makanibusise, uThixo anisikelele. Ngizothi yazi ukuba uyazingelwa, kuyothunyelwa umngane wakho seduze kwakho azofuna imfihlo yokuphila kwakho, azofuna imfihlo ocashe ngayo. Ngizothi-ke bazalwane bethu masimemezele uThixo ezimeni zonke esiphila ngazo. Bengizokwanda bazali bami ngithi uNkulunkulu makasilonde, uNkulunkulu makasifihle. Bengiyofunda ngishumayele ngikwazi ukusabalalisa le mfihlelo kaNkulunkulu. Ngizothi-ke bazalwane bethu isikhathi singiphelele, nginikezwe nje isikhathi esingango-5 minutes, kodwa ngokuqhubeka ngiyomane ngiwafaka amavidiyo kwiradio kwinsimbi FM eyasehadingi. Bantu abakwethu, ngiyafisa ukuba silishare izwi likaNkulunkulu, kodwa uThixo muhle usazosipha isikhathi esaneleyo. uThixo-ke makasihlenge. Ngithi yazi ukuthi kulo nyaka ka-2026 ziphumile izinja, ziphumile izinto ezithunyiweyo empilweni yakho kuba zizozingela, zizomisa impilo yakho, kodwa sithi nakanye ngezwi leNkosi asinakuvinja, ngokuba thina sihamba ngamandla kaNkulunkulu. Siyazi izinto azihambi kahle, ezinye ziyafeyila, kodwa ngamandla kaNkulunkulu esiwacelayo nesiwanxusayo ukuba bekhona empilweni zethu, sizothi uNkulunkulu wethu sizocela amandla okugcina. Siyabonga-ke bantu abakwethu, uThixo makanihlenge anithwale. Radio FM ihamba phambili, insimbi isiteshi sethu esisithandayo. Egameni-ke leNkosi yethu enguJesu Kristu waseNazaretha, masithandaze phansi kwayo le ndawo ethi, Thixo sicela okwamandla okugcina uba usikhumbule, sikwazi ukunqoba izitha zethu, sikwazi ukunqoba abantu abangasifiseli okuhle. Egameni leNkosi uJesu Kristu makuze kube ngunaphakade. Amen. Niqhubeke njalo-ke nokulalela isiteshi Insimbi Radio FM, mphakathi owakhela idolobha laseHadingi. Sinithanda ukubhubha. Amen.